Sanfalava, lau Samoa Entertainmrnt TV le nei mai pia, ai usti mai an whaafonga. Ewi ina ele o mawhai ona tala tupe mai le ono te si malekto lupa senel au whaisa au whanga, ale nupi whawanga waa ia ili tala whaatau le tupe, ua pāsia nei peitai. O ta Westminster o tupe le sunga ana rosa ale molio o, e mawhai lava ona toi aita la fuma iai. Peitai ua mauta wina, o le tulanga stili o le ono te si malekto lupa senel lea ua maua au whaisa au whanga ili nei tausanga, o le alu umalava i tutonu o lau sa au whanga ili taimia tasi. Fa'atusa i tausanga wa tuanai, sa tongi awa wa il nupi pasene sa nga wa iai, e pe o le tala tupe mai o sina vaenga, ai awa wa i munmuli mai isi pasene, e anu sa o tutonu o le teo ngā tupe nupi fa. O le valu te simal tolu pasene le ufa pe mai il minista, o le tausanga fa al tupe lua o lua tolu, o lo o au fiai ma le lua pasene na tufa, i au faisa au fanga ia ianuali lua o lua tolu. Sao o atu i le sefulu valu miliona ta alana aluai. Ai o le ono te simal tolu pasene e aluai le 5 miliona ta ala. O le ate umalava i totonu o sao fanga tangata i le aso tolu sefulu yunilo o lo tolu. O le valu te simal tolu pasene e aluai le fitu tolu te simal iwa ono miliona. Leitai. O paleni o te unga tupe tangata mai le aso mua yu lai o le lua. E fua ia i le whaateleina o le pasene ma le tupe e angava ia i whaisa o whanga. Ai o le ono te si ma le tolu pasene o lo o tutoia whaisa o whanga e whaalu sa o lava i lau te ngā tupe le astolu sfulu o yunilo o lua tolu ma angava ai loa whaisa o whanga ai tala fuma iai e peo na masan iai a matatu iai u laia so mua. O le manatu al pulenga nupi wha o le ale e talaina i tuani tupe ai alu sa o lava i le te ngā tupe wha anganga mole lumanai. Ile sila komiti whaafoe malpulenga. O le ale ai ni tupe tu sao po o mi cash pay out. Le whanau nau ta inga tato komiti whaatonu malpulenga. Ia whaawau pea o na teu malu le lei tupe ale au whaisa whanga. A wase lumanai manuia e pei o na iai le sini autu o le whaala potpotonga. O pasene la tamai na tala i tua pasene anga waa i taimi whaapitoa e pe o COVID-19 ma le upeli au lal nupi wha. Ta ue le sui pulenga i tātou whatal no anga taluai. Le mafua anga tonu lava le nao le li tai ane o isi sui whai sao whanga. Ua fia se fulu tausanga o whai ngādwenga. Ai tala ane le nupi wha e laki e maua se fulu afe. Talu e lua e le tolu no ngā tupe o lo o tipi i ailana la funga. Ai o le isi lea whainga e se fea i tupe tangata whai sao whanga. Ina ia o ngā sa o lava le mafua anga na tipi ai le nupi wha mo le lumanai. E ta silva ia so le utu ina tu le asosio fo mai po doctors a Samoa i le malo e whaapepa nei la tau fulfulanga. E pe on sao no le president le asosio fo mai so alo Dr. Titi la mese i le feilo inga masavanga o tustala. Na ia whailo a ia fianga o la ngona o fo mai taru la fonga la tau minsta ma lasi tonga manga ta fitol palmene fa'atu siai mal fa'o popo le fionga palmia. Ua matua la ngona lava la ino fo mai whano noa. Matua whano noa o tuia o matu lotu. O ti ngā o matu lotu o le taunga ma le saunoanga la fionga minsta. O anga luenga le leia fo mai sa whai o whare anga uma la vai vasi. Matu udo, o matu la ngona, o matu le maru matu le ta. O le maru la whainga luenga i le tofia taita ia le matanga luenga. E atu whafonga ni ia ian saunoanga. O toi whai tiwa ia ia. O toi puaro na waa ia te, o toi puaro wa o tia ia te. Lau wharonga. O whoringa meo se minista o sisi mtanga luenga. O le tite e mai mtanga luenga se whomaro. E manatu Dr. La Mese ele o iai se langolango le lato minsta ila na mtanga luenga. O tua ia le presidente o le asosia fu mai, le tau whaatau vaaina o lato o le lato minsta. Ma whaailoa le minsta le mauta, le te tele o tutongi o fu mai, wa sili ai na ilo tofinga mawa lunga o le malo, peitai. O le finau Dr. La Mese sala ina te tele tutongi o fu mai, a wa o le tau i o le tangata o lainga lue. Ai mo le taiminei, o le atu e whaawau lava na ngā lulue fu mai le po, ai o lo fola mai e Dr. La Mese, a tonu e se taimi, ai ua tatalo le pisasi
O mea uma ia whaapepa nei awala alo ia taritonu ai. Ai e mana o mia o na tatala mai le whai toa le pisasi e whaawa wai whiutana inga ma whaatalanoanga ma le asosia fo mai e peo na sauno le Pristene Dr. La Mese. Wa auta si ai taitai al tatanunga Worship Center e tō fia lo la tō taitai whau. Ma whai ai le sauninga whaapitoa le kālesia e whaau uai le tō fia o lona taitai apostolo to o alo lii ma Pastor Palolo alo lii. I na ua maliu lo la tō taitai sa iai apostolo Viliamu Mafoe. Mai a whaialo finangalo. To our beloved apostles. Mai le mato apostolo pele. And we be careful to give you all the glory. Mato te vatu le viinga ia te all oi. the praise. O le whamanu ia All te the oi. thanksgiving. O le whawhetai ia te To oi. under your holy name. Ia le suafo In Iesu Jesus' name we Ia le suafo pray. Iesu. Hallelujah. Amen. Oi. I am terribly humble. We don't deserve this. Leisa anga tonu e maua. I mean, I'm still the founder of the church. Mai tu e la vina amataina le kalesia. I thank you all the senior pastors, Whaftai fui fe au sinia uma. the worship center worldwide. O ngā tonu e le tapo inga lalangi. I have no words to say about this. O le funi upu, o le mwhainga ngana I mea whapenei. I was waiting on the Lord. Sa whatatali foi le li'i. I understand quite a number of pastors came to me, Me fulol foi ni foi au na su mai te au. but I told them I will wait until all the pastors come. Ano fa atu la tau whatali se I po whang poto mo foi au le I kalesia. want to thank you all, pastors, Ia tu e whaftai atu I sunga I whawhenga inga umalava. who fingaloi. Ea uma, I tae o tātou. Amen. For your endorsement and allowing me to be the leader Yeah. and apostle of our ministry. Please. I am unable to replace or change Viliamu. My name is Apostle To'o Ta'aloli'i. Just come and have a chat with me. Let's go out and have a coffee. E talitonu taitai al tatununga Worship Center o le ngolo la tō taitai le apostolo e le I filifilia e se fono ai o le filifilinga mai le atua mai ua whapena ai foi o na iai le whau unga le apostolo to o alo lii le a fiafi. Inisi o tala ua fola mai le minista o tupe le fionga mulipola ana losa ale molio o le swinga I le tau swau amata mai le Samoa Yulai o whaamawina ai le pau o le luas futolu tesi mariva sene le lita mo le penisini mai le tolu ta la fase fulu le tolu ta la sfulu ono sene le lita o le kiso o pau le sfulu iva tesi mai le tolu le lita mai le tolu ta la tolu lima tolu ta la sfulu ono sene le lita kalasini o pau sfulu iva tesi mai le fase ne le lita mai le lua ta la iva valu le lua ta la fitu iva. E la telefitu se fulu swafa matai fou o whao popoi nei le lisi o matai o le fiu angon solo I le mai ane ayo na whae ma whaapa ia swafa fou I le asto na ina te anei aso mua Yulai ma moli ma wina le lango e ainga mai fafo tama whanau a o suri ma feo I o swafa ai o Samoa nei foi o swafa na whae au fiai se Yuli taula papa ma senga ula moli ma wina o atu le fase fulu tama whanau na malanga mai fafo ma whae atu iai swafa matai ma le lua se fulu valu no foi Samoa nei o le sauni ngā loa ia na whai le maota o lalo asi solo. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, tu e whai fo i le aso atai au, le alofa o le tua, paso i fwaya.